Kumbalong kiwei ki sengbhalang, kiba Pyrshah ya ke CAA Mynta ka kynti, saki samla pule jong ka skul ba Nehu, hapoh ka shatri jong ka Nehu SU, ha ka tarik Iaiong, ki thang ya ka thynshop jong Myntri Rangbah do kari, Narendra Modi, bat Myntri Kam Pohiing kari, Amit Shah, ha ka juk kapor, kila thang ru iki kyndon an jong ka CAA, kabala pyntreikam, hapoh ka thaiñ North East baroh kawei. Katei ka jingthang jong ki samla pule jong ka skul ba Nehu, kadei ru shibentaban Pyrshah jur, ya ka jingle ka Sorkar India, nakaliang jong kitei ki samla, kila pertaru de ki kyntin penrem, ya ka Sorkar India, bat ka seng BJP. Bat habakren syakilat pathai kubor, nakaliang usamla ban penbiang riang, ulaong ban nakaliang ki samla pule, ki penrem jur ya ka jingle ka Sorkar India, ban pyntreikam jubor, hapadeng ka jing Pyrshah jong ki babun ki sengbhalang. Northeast is not a place. It's not a refugee camp for Bangladeshi to come and settle here. So we condemn Amit Shah and Modi for passing this bill. Now, as a General Secretary and a representative of the Nehusu, we strongly condemn Modi and Amit Shah. So we like to show our condemn by burning this. Burn in here. We condemn CAA. We condemn CAA. Down CAA. Down CAA. We condemn CAA. Down CAA. Down CAA. Down CAA. Northeastern State condemn CAA. Let's go back. Illegal immigrants go back. Narendra Modi, we condemn CAA. Down. Bukti imo bengila ipenya ini program ibarat halor ka jingeki ya kanika CAA. Te nakaliang ka Nehusu ka ngi condemn moy ka jingle ka jong umudi bat Amit Shah buwanra ini ka bill. Wanra ini ka bill namar ba pindepet ba ngi hani ngi tong rit pat. Te lada kani ka bill ka trikam. Te kinong bangla kinwan kabumut ngi te ngilajak no namar ngilong tong ubret pat. Bat kumjuk ru mo ngi condemn ya kanika VHP ka betuklar ya ka kam ka baja ha isyamati. Te nakaliang kanusu kyndon ringkat bet bat kinu ki sengbhalang ki bayang banyele nam takari ka jai benrio. Te ngi condemn ni ka jingle jong ka VHP baka pha ka shiti sha ka president nakaliang kanusu ni condemn ya ka namar ba ka tuklar ya ka ba ki try muluk kile te ini di program ibarat te nani syakmat nginang penyak jisu program kiba ngin Pyrshah ya kani ka bill kani ka CAA bill ka bawanra da ka Sorkar kemi ka ban yurodnyo yangi jat benri urit pat te nakaliang kanusu sa sisian ngi wanra ani ka statement bangin don ringkat be bat kanu ka sengbhalang ka bayale namanta kari ba ka jat benri bat ngi condemn tingye या का VHP का बटुकुलर या का जिंजा इशामती का पूरी तरह से हम विरोध करते हैं। हम जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न हैं इस चीज़ को हम स्वीकारते नहीं हैं। हमें हमारी जल जंगल ज़मीन की हमें चिंता है, संस्कृति की चिंता है, समाज की चिंता है। तो ये नॉर्थ ईस्ट जो है यहाँ के हम लोग कोई कठपुतली नहीं है कि कोई भी आकर जो है यहाँ रह जाएंगे और हमारी संस्कृति को, हमारे समाज को, हमारे जल जंगल ज़मीन को नुकसान करेंगे। तो हम इस चीज़ का पूरी तरह से विरोध करते हैं और हम जितने भी नॉर्थ ईस्ट है
हम इसका आगे भी हमने विरोध किया है और आज भी हम करेंगे। और यहाँ आज हम इकट्ठा हुए हैं, बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं और केवल नॉर्थ ईस्ट के लोग ही नहीं है, यहाँ नॉर्थ ईस्ट के बाहर के लोग भी हैं। तो इसका हम पूरी तरह से विरोध करते हैं और आगे भी करेंगे और इस चीज़ को हम कभी पूरा होने नहीं देंगे। थैंक यू।